awo ninze omwembiwo Cool Demus omubedde omwembi owakabi waidi obwongo tibwesiba buli wenvaayo nti mbakuli kyenkoba kipasa mugikubisa wa mubanda nze ndeeta sitole ya kanyago bakube eyali omwavu naye nd'ebyobugayiga ninze omwembiwo Cool Demus omubedde omwembi owakabi soide obwongo tibwesiba buli lwentuuka nti mbakuli kyenkoba kipasa mugikubise bwa mubanda ndeeta sitole ya kanyago eyali omwavu naye nd'ebyobugayiga ebyamala nibimufuukira ekizibu kanyago yalina essubi eryokwenda okugula emotoka kaabona alinimboneke badivuga yaluma omutima yabakasesede mu bulungi dalema okuwera kyova afunamu embeera egifuna mu ngeri esoboka yagala kwebuuza ku nkwanga eyali omugayiga ng'ole senta deeta davugira kebyembi yadija mu nnanda wulira sitole bwewooma baliga ekintu kyokola nga kijja kwongera buzibu kanyaga ekintu kye yakola nabo tyakalira mangenye nkwanga yamukoba nti sente nanguda kufuna kasitoga na sadaka kigambo sente kodifunye tibwalwa yamutwala omudingu gye yafune sente era bonna sente badimuwa ebyembi bamusaba sadaka yakuyita mama wa muzaala olw'eibula amagezi kanyago yaguma yakikola yafune sente ayenedde muliza amaziga takafuna ndolo buli lwakoba nti awumuleku omuzimu gwa mama kuidagulirake gumweta tisitukoja okole mutabanyi wandita lwa sente endolo dakiye tanyopa kasesengi mbake bange mbasamaye sente yekibi mugireke kanyaga ekintu kye yakola nabo tyakalira mangenye esente yagifuna nkwanga yamukoba nti esente nanguda kufuna kasitoga na sadaka kigambo sente kodifunye tibwalwa yamutwala omudingu gye yafune sente era bonna sente badimuwa ebyembi bamusaba sadaka yakuyita mama wa muzaala oyo musiru bambi oli kwa media ndi Yazid Yolisigira website obikado ningeo ni Cool Demus omubedde omwembi owakabi ebusoga mbeerira okwogera ku kubambe ni Cool Demus anadda mu bya music anakoma okwogera ku naye mu biseera bya lockdown era ndukira ni interview ifo tiyali nungi kuba nali muku obulwaire aye abantu bangi babe bansaba Cool Demus Yolisigira yita ku Cool Demus bambi twaye kuku Cool Demus niye mubona ababize kuba music mu bifo ebyendawulo mu busoga yafulumamu omulira ali Kampala alumbye embale buli wantu atambulawo so tubeire nga tulina okuwana entuboneke nga artist atuwa ku kaire Cool Demus tusangalira okubona oli ku YY media MB media mwebale kuba na mukisa guno gwe mutuwangamu YY media ojidi ino n'amaani ni kuyoye ne kasinze kututumula bitone bya bembi basoga so kye mukola nimwe abawagizi baifa abagibaku nga mugibona mukanye bwakugibona alusaganga lukalangu folo mukanye aye imwe bakagwa mwachuka omuti mwenda busoga kubaswaza n'olulimi lwa imwe mwaludibya mutokota lwabale bagwira kuti osobera tyofune sente nga nempegedigabe mikisa wadiswaza nagolola oyi buli lwononozabire nidenede kyanga tidenda dona kudigayita kyova obona bitabwike emyaka gyomaze opakasa ozira kasente naire oliba mu kibuga bwakungunkuguma embeera yakusiba emiguwa byerere tetirikwekala empiira lusoga teriswaza lyemba olusoga mwakakasa omubede nimusogera ndogera olusoga niwongumati kwekayo envuyira kwenakensaba nti tutumula olusoga kukagoida nakulega nikunkabida busoga ndidukira interview nali niige wanko otya Yazid kutandika ekintu kino kya YY media aye wetu kinagama kayo ja kutuleka otenga ku bantu bangi nakano eno chano yeimwe ya busoga wano so
era njya mu maiso okutuukiriza ebyo neeyama. Lwaki nakyogera amainama gatera okubaamu obuwagazi n'obwenzi obwekyo ayo ebintu olututumuka firimu etaranga yatabukamu ayo ekirungi nti we muganda ife tojja kutulekulira era okuva amainama bwe gali n'essaawa eno wetulira okatuyiga twaba ku kye tutuusa ku bawagizi baitu. Tisobola kukyuka kuba ndi muntu wa mu kyalo. Ate we nero oli musogera oyogera olusoga. Ife obusedde mu bikaado yireere era yenvuirira okuyida gano tubaire amaadi gabe mangi amasamba abantu basula ebikado kungira aye enkoyo kubena akanti kantambule mvuge nanoloka so Cool Demus anasema kukogera kukunige emyaka bange ibiri inuma twagira ku music wo awatukobera ku lugendo lwo obuli atusobola kwiramu aye nadala ku mulundi guno ojja kutukobera ku music butisaye na ali atya ekintu kituusi sawa amwegemyanga lockdown yavaawo kiche muri kolawo tuwire ku ni concert doli kutegeka chicho oli kwenda mu concert oli kwenda sente abajasi kutumbula mu music wo so we now tukobere ku project ki dojire ngokola okuva mu lockdown okuva mu lockdown by the way lockdown naingira mu nabyafa bya busoga ebyo nabiko yali audio bwe tuba lockdown ya ideyo weve yasoke yali yamani eyo na shootinga video mu lockdown tiasobola kulauncinga lwembolo natuuka mu time ey'omwaka ogwokubiri mu lockdown nakola lwemba lwebeta kadama oli kutwala speed ebyafa bya busoga ebyange nenda olukubemo nolaajo okulononya ku YouTube channel ya Cool Demus Omubedhe aba is it final Cool Demus nga alubona soko tukubire mu ku ebyafa bya busoga ya ati nabaire mu never dandogo mukulu yandeta yankoma nti Omubedhe nsima byokola mbaire enkwenzo ide wane befe tubyogere onkobere twaida tutyo kufuuka abasoga waliwo musada mulale yaida taluga eyefuluma mu bunolo pakeno mu busoga amaina yali ayetebwa mukama namutukula eyali omuweso muyizi talima n'emmere bwe yatuuka ni mukazi we nabuddo yabudama mu busoga kumbali kwa nalubaalo ba Victoria baliwo bazaalagana obwana bwawera n'okwava n'abalangira bakulembera busoga mu myaka gy'einuma mu busoga tiwali byanono tiwali bwakyabazinga waire ekkonero mu busoga buli mulangira yali atyama yafuga kotyama mwisaza lyomeni wafuga paka mujasa tunomwenda basoga baisania balonda wakozeke eri azinge ku busoga yafukira ilala la taifa yasokera ilala okutyama kuna mulondo yaifala mulo busoga iwe ebyafayo ati byaida bite ebyo bene byafayo bya busoga byaida bita je twave byaliyo paka kubino byobona twaida tundife bwene ebyafayo bya busoga byaida bitya kuye kutwaida tutyo kufuka basoga twaida tutaife bwene ebyafayo bya busoga byaida bitya kutitya mantende kukobere byabita twaida tutaife bwene ebyafayo bya busoga byaida bitya ekinde so mukugulisa kidenkola ontolonto kabituba batuze mwayega leta ife wakozekero lwasereba mu myaka yanuganuga mubaliho asanira ofuga tiwali kulonza yasikisa mutabani wa Yolisigira nadyopeka bulowo okubiri yatyama mu ntebe ononiti yatembeta na myaka gyawera ebibiina bire ebyobufuzi byalumba Uganda ola taifa yagemebwa era ho imani nge yasibibwa ebyafa bya busoga lwatambula lutya era lulungi nduba mu lockdown awo n'olwembo lwasinga okuba n'abantu kuba video yali nungi audio yali mulungi balukuba ino ku media da busoga no subira TV edisinga dalukuba lwalumba ne Kampala di BBS di Bukedde di NTV dalukuba so lwakola bulungi no nduba n'olwembo lwasinga mu covid awo kutambula olwembo lw'omusoga okay amaze okuba ebyafa bya busoga bino ebyafa bya busoga nawulisa ku olwemba luno ayenga walutamu obwongo bungi then nebigambo engeri yobisenge kabambi nga binona abantu then ni research do wakola abantu bewunya ku myaka gyo ebintu binene mbadino engeri yosenka munono enkiza ku bintu bino nga watukobera obwakyabazinga bwaida butya abalangira mulochi yavawa okubagemera government okutolawo ebyenono kabiri ngobota abitwairewo Museveni okwira nabiza obito nani akuwandikira ebintu buno ezirampandikira bintu ebyo ajjaso omulimo gwenkola ngwenda ate tigweba itaku guli munze okwemba kuli mu Cool Demus kwemba so nensonga lwaki buli lwabana mulimo gongo gwenda oba ino ogutamu ebirungi ebintu ebyenkola research damani dogera n'abasada abakulu era by that time omusada gunayogera naye yali akawangula engule mu bintu ebyalinga kwa FM bali babyeta oba lusoga ku kikomi yali akawangula engule ngaina
namubona twatyama naye yaba kubyankobera kubanga osobola okuba nga eriyo byoidi research todifuna ku muntu mulala najja ye eriyo ebigambo benafuna kuntange ayogerera obwakya bazinga bwa busoga eriyo benafuna yo muzeeyo nagaita nakola combination y'ebintu nafuna obituufu byabo ate najja ni kugogo nasakinga nayongera okubona nga obwo byendi kuno ebituufu then afulumya olwembo olulungi ino olwo so nalwewandikira mwene aye lwakola bulungi ino nti buti ze nampulira nga ndi so proud okuba nti olwemba lwange ngolo lusomesa bangi eriyo ndikyali wange akola ku radio yentakoberina einuma kuko abetubaire nga tulijja matikira yankubira simu yakola ati mwana bampaire program ndijja ku representing amatikira gondogere byali bitya aye abintu ebyo tulijja okukola ndikwenda lwemba lwo lunsindikire ndikwenda nakoma nti wesoma bwa mu lwemba okobera abantu ezira kifu kirimu era namusindikira olwemba ya revising olwemba yakola program namba buli omu yakola ati omusaada idi olusoga nga olwedda bitwere mu lwembo olwo. Okay, talimbye naliyo ebugembe kumatikira ga baba duzi aye balukuba ino nadaba balukubanga ebyafa bya busoga aye okusingerera bakuba ndi musoga olwemba ndi musoga lwena abantu balwenda ino so womalo okukuba ebyafa bya musoga waira kulwemba ki ewe malo okuba ebyafa bya busoga mu covid twakuba kadama ati mbuya baira wa social media yerabire yamuwa pasipoti nze nafuka madala kwe yabita olwafuna chayenda tasula omulamu tagonzeka mbuya baira wa social media akemba ko by the yali true story nakafunira mu mbera ya covid yali enkamwe eno yali true story byantukaku nakakuba ate nga bituse kubantu kye byakutukaku oyo mwene kadama so tukobere ku katono nga tukali kweyongerayo wali ono yali mukyala wo ba ya just girlfriend no yali mukyala wange yakola ati aleka atambula aje kulu yakola empia nti bakoba nti eda Uganda tidigera edere ne digera so natunda byenalina byaje watunda ki natunda abiri mu lwembolo nali akayumba mu kyalo kenasiko okuva ku dada wange oli kutunda nyumba mu kyalo omugala waje kuli yaje akole bwana akola akaseta ide tugule mu town ale mu kyalo mba nenda yoki aye bwe yajja firimu yatabukirawo olwafuna omwana eyamukwanira obulungi ku Facebook tiyaira wa Demas wali tomulaga love abakazi benda love wali olowooza otojja kumwembera nga wanemba mu buliri kyonka abakazi benda love Demas mulagire Dubai oba Abu Dhabi nandiji mulagire Dubai oba Abu Dhabi yamwendereeyo ng'atuuseeyo oba olwaira yali yafuna omuntu owundi yamukwanira ku simu ku Facebook saino tidino bibagema kukubeera tyayongera ninonereza aye kyenaduuba nti bamukwanira ku simu ate ku Facebook abana baba n'ebiseera tidio abakali galaba n'ekyo saka kemba kaida ate kaida nga kalimunze munda nga ndikwemba kyempulira ekiboneka tuwa mwenda ko abatukobo mukazi wo mwenda olemera kwa mara yaira abe tinze tiremeranga ku niwo olemera ku kibi yakisigala kibi ekyo ndikobera mu love tidino love ayo tolemeranga ku love nga tiyo mwesimaliza nga mwekubye buso wali osira ku mwana yaira nabisikipinga bwawo mandi n'abana omusaadde omuku mwoyo omukyala watwala kuli ali osira ku mwana nali muzira ku mwana wali okola ki bwire anti filimu editabukanga mukayo yo tufeyo fulute alandi so kunsona oli kunkuba muno wai media leze tatu twendo tulimbe twera tubone kitufuja kuleka wa yensabi yali yani wale solo kuba ngali no bunafunga obwo bambe twamunani yenga yena era nga wenjayo nakati Yazid kankobe bya Demas akoba Demas ngabe latulimba anyway Demas akemba kakadama kaja katya kemba katambula bulungi kuba nakakubira mu story by the way nakakubiranze aye namalana akakubira abantu bangi laka kemba nesende da shootinga video ni nabami abadimpa balinga mukaga ntembera yabatuuka kuna yembe kiri baida omuntu akibonera ku mbera ya Facebook ya kujja kuluya aye naye mba niba na abantu abali e Uganda ogeme sende otale mukazi omusomeisa ogeme sende okobye mbo okoleere mukazi kino nabakoba nti love tokulembezanga oidako idusanga Demas atenze Demas mwana tiye idusa ino kuba naye nyama ekali kwa abandi muida kunwa butwa singa omugala kiboneka yakuluma ino yanuma yali mutendeke nafuna mu isomo ife mu music tuli basomesa buli kakutuka kuniwe ne control nkobera abandi nti boba ngota mulobire tambulanga o mama nda togagaituka oida kugwa okubika dama
ebyakutukako oyiza olwemba ki naiza olwemba baiden twaitwa tuli mutime eva mu covid aye nga bweva mu covid nga abantu baavu nga ate bakali kwigula bidongo kati awo eri ebisabe bali nga emikolo gikola aye nga ebidongo ene byobwire babigala awo natero olwemba lwebeta omukolo ati guno omukolo gwaisanu guno mukolo lero titube na gubye guno mukolo tuli kutinta butinte guno mukolo anti omumbedhe afuni omulangira mbakobye gwaisanu tuli kukapula bwa mere lero lunezira toma guno mukolo anti omumbedhe afuni omulangira ngabwe nkoba anti music kubala music oyo mubala oti anti ebidongo tibiri kukola bwire aye emikolo giri emisana so na divertinga na ira wansi mu mikolo na kubo omukolo lukukoleire kuba ndi bonanga lwambagana lwa mikolo lukukoleire kuba ebisaba bino byabantu kukubambaga kuwasa singa kuba damani era nkobera abayaya abali eyo nti okwemba ene medical sinze kuba damani da mikolo kwe mikolo tidiringa shoda abwire emikolo sente de tujjo okwembera emikolo dibani njiko singa de batubukinga mu bivulu so kati omukolo olukoze ino ate lukakolera irala kuba runkoleire ino kuva covid twigwire bidonga irukola ino tirukubabuira ndo kuba misana lukola ino okay so yebwida kweda kutukobera oba numbers diri ku social media kuberi abe mikolo na dabisa bino nga bandi yenze cool demus oli abantu abe babenda ngo kubatuka kutichango abantu baba freino kuberi ni mukwano goye na mwembi yibali bakafera ndamu kyaza kuko yako oli yamukoba mbu manager wa Rema yatola kancheto bakyalo kyalo kye iganga yagamagana omuvuka weiganga yamukambu manager wa Rema iganga yamuge miliyoni nambu mbwaja amuletererema yajo kyalo ayo mumani byamana tibimani bwawundi kati oyo kankobe nti emana yenfunda muko yati yamana kire yali musada anti entegera nkobe entegera yenfunda muko so tocheta kyalawo nkuwabwire mu okay so yabwidero ida kutokobera abantu bakufuna batya so omazo okuba omukolo lwemba kirwaiza kwawo naiza ko lwemba sana olufuse ekizibu lufuse tabu lulikwogeza abantu obwama lwemba kyolo luliku lwa kizibu ino ninze mwewe nulira ndia kuba lukankani embero lulya bwembo osoka wakankana akoti ayo ne yatoyega vibe ati abasada balabe mbali ere tibaida kumita de basulwemba ki olwembo balwale bake bangemba sabe sente yekibi mugireke omalaga bule sente ngoline mirembe anze mbule sente ko bulamu bwe yagala omalaga bule sente ngoline mirembe kisingo kuba ne sente edo embye dagazibu omalaga bule sente mego giri otane woma ke yatwala mwana wo omalaga bule sente ngoline mirembe ayeriyo sente yofunanga ezidamu kukantu kabi esente disinga abantu abasinga bakola dizya mu kantu kabi okay so olemba no sente abandi baleta sente yekibi abandi balweta nankani kanyago olemba luno lukutunza lutya olemba lukoze bulungi nensonga achera na ndi kuja staging concert yalwo lukoze bulungi kuba baidero akamala emyezi ebiri aya amani galo mabitirivino olwensonga nti nze baida wene mbakubiri awo nemba kubiri ezira ku kyalo kizira ku mu Uganda muno muntu oyo gwe baduba nti esente ayinza obagifune mutabu ate ebyalo ebisinga message ki yali mu lwemba luno message oje ulirira omala gabule esente ngolina ki mwine emirembe kuba saa ino twakaba niwe dakika tuva kwere mu byakunwa twidye ku mu byokulya ayezira yali akukubira esimu ngali kuyiga ko bakobere byokunwa betunwa nze ndi musiramu era iwonu ile byose nanu ebyange tujeraga tubakobere bera na babidi nakate Yazid atulimbanga ai wabira wuli maze nanu ebyange ayezira kukubire ko isimu wali obene kwa idenga ali kutuyiga ayo idinga eriyo omuntu asobola okuba nga ne isimu le tosobola ali kubaluna kunire bitamu ngali ba mu kodi iwo idingo osobola kuba ono omundu nga buli lwabo na police ngeri kwidali ayenda alumuke ainga azira kimuyigisa oidingo eriyo omuntu abawonga ye buli saa awagamuka wakubote musadali chaye nga ye mwene liyo byabonna nebimukanga eriyo ebintu ebida byamukanga tusabona nga ali kutugamu abonanga biki kutugamuntu ali kubona isa ali kunaga kasimu ka muntu modro so nako baba abantu abali eyo nti omalaga bule sente nze nzira sente ninadanga entoni yongoli aye kizibu ino kuwaga Canada era bwe ndiri adiwoma ndiri adawoma because eyangezira mu mbera okay Demus olwemba luno watolawa wayogera kuki era yona yali personal experience nti kyakuli kuko ati kyandi kuko wabula eri omusada likamuli eyo kyali wange
eyembera yatuuka kukuwaka waibwe ti omwami yalinga yayenda sente ya sadaka mamiwe basadaka mamiwe yafuna sente yafuka mugayigaino bafuna sente nafuka mugayigaino embera yamutabuka kuyaba ngatakasula na munumba nga gaidi wafuna omukeka atendukawo endoda mutolawo aye nga munumba eyo nga tagisulamu era nga bamukoba tali amere mukazi yafumbye nga yefumbira mwene kuba utedera bakazi bafumba mirembe kijabo oba emirembe jiwano nyango oli kujifuna necho babonera kumpi. Okay, so tukobere kuba eri abantu babayogeranga Cool alimba olwemba luno alina omuntu yebali nga batambula naye batyo bakubamba lwembera manajawo nakoba nti anze ndija nabuza Cool akolimba just aba abantu abogera ebintu ebyo nga tino ononze mwene baba bakulimbye olwensonga ekitufu kyene kiri nti kino kitole kunze niwo lyagano oyo omwami n'omubuuza olwemba nalina lwo nga tukawaya kuba twakamala mwaka nga tituli walala olwemba nzemba nene babati ndinene mbanga musanvu denjo ofulumya mu ibanga eryo aye ensengeke y'olwemba olulirisa time gye twayokanira munne oyo mbati sobola kukolesa bwongo obwe lwaliwo era alwidi lwaliwo einumaku ate baida ebiri mu byona oyo mama waliwo tafanga baba waliwo tafanga ku taitanga omwana ezamwana wafanga ku okitegeere otegeere kino so byenata mwezana kimugema kwa aya abana Uganda wena kikobero bigulira abana mbiwulira ye just sinze nenda bakobera kitufu lekamba kobe kitufu zigwe tya yemba ye ate tya izagwe na yemba nza muntu direct gwe nasonga na yemba kwabo abali munde yo nga baidi ndi bakikola okitegeere bwabanga ye mwene nakikola okusobola kuba nti gwe na yemba ayi baba takikola tya mwemba na yemba aba bakikola kale oli kwa wa media ndi Yazid Yolisigira awo ifa basido mbikado kulyaza amanyanza mberaho ni woba ne mukagweraho ngatibye bantu mberaho basiki bwera bwerere mberaho okusada ko mwana mberaho watiri mberaho ngatise muntu mberaho masamu bwere kobye mberaho kulyaza amanyanza mberaho tukobere kuku music sofofu niye mu kuki ebintu bingi byenfuniemu ekisokera ddala nfuniemu otoire ku ebyokunwa n'abakazi otukobere oti ono ine ebyokunwa de n'abakazi otukobere oti wono funiemu abakazi so bintu ki ebindi byofuniemu ali omuntu abawo nga tanwa abakazi ate bakazi kabiri ki abakazi nkali boogerawo kubanga nina omukazi mulala lwaki obata mu pululo olina omukazi mulala wa omukazi mulala bakoba leka nkobere yobeeyo batukoba olina omukazi ebulanga mbwaba n'omukazi musita mbwolina omukazi musite mbwali bugembe bakamba olina omukazi eriyo oli kujja okulonkingira enankoma mbwatayo omuntu tebubona mbwoli kujja kusanusaako bakoirimebo leka nkobere kino bale bakoba ayo boti nenza alikola ki alikoba n'omukazi mulala tina bakazi bangi so music mufuniemu ebintu bingi nti niwe sawa dino oli mukwano gwange lwakuba music aye busede wantu soti okwide no mutawuni jetuba oide lwakuba ndi Cool Demus chaliwo okitegeere n'ekindi nga tuvire kwebyo eri ebintu era byenfuniemu ku mondongo ndinze sawa dino bwemba ndi kujeri office denja muninta konkona lwaki nti music oyo yantunda ba mama kadaga bantegeera ojokola oti nga gundi akwidi so nfuniemu emikwano lwaki buli musoga asoka kutotomoka ategeerebwa kadaga ndi nasinga kutwenda mobali eno kadaga natenda abandi tidishe twabakola babe mupya abandi babizibuziba ye kadaga ife wotukira akwanirikiza azira muiswaga bobo mutuse ku nensonga cyo natumwenda ino lwakuba ye natwenda ino mumwenda duzi yakola omukolo waliyo kumukolo gwe nga abantu bali kumwebaza byakolera busoga gwali ekamuli gwali buwenge nageza ku ntuuke era natuuka ya inatuuka mu time mbe kuba nali n'omukolero ogundi so natuuka kyasobola kuperforminga ayi ku mukolo naliku ozimbye mu kwebizimbe tizimbye mu bizimbe okali mu kupangisa ndi mu kuna akayumba tidako anti guzimbe kuba tebeta akayumba eba numba ayumba ndina akayumba zimbye mu kwa akayumba mu ndongo enumba yoliko kayumba ya bisenge bimeka ya bisenge ebisenge tubireke ayi kayumba ngitenda kumalira numba nza nazimba ko kumone numba eba numba oidinga ali abantu abakuze bafuna envu
nga ali kukuni senta yengera akali mu kupangisa ali genda ule yogusada n'akasada bwenko nti oli kubitale kasada ngoli kubona oguda gukome nomba nkulimbye sakange kayumba eri agayumba abana bazimbe agayumba kalize nda kayumba so oyogere ku enumba oba kayumba bayogera ku mikwano ekyo kintu kyofunimu ndongo njifunemu ebintu bingi by the way mukwemba omulimo gona buli lobanga osobola okugukola wafuna kyebeta profit mugwo ekyo kintu kiba kyamaani nfunye profit amagoba mangi mu ndongo yange gyenkuba ate mucyo nga tuviireko ekyo mukucha amagoba idi amagoba kyegakola so bankoba ni yika 10 debikado bakulimba bakoba abo buli kintu wegana abo bakoba oyina yika imeka atanu awo nzira ndi mulimi ayenza amayika gabikado manji aye ndi mulimi twawulira ku nti oli kujja kola launch oba ya lwemba ki ero gyakola li era wa ngaise nemba 3 kuba nga bwenkobe ndi covid yane mesoko lene mbadira ibiri edisoka so ndiko zero nchinjesere walalao sente yechibi mu byafaayo bya kadama album launch nti ngaise nemba 3 ndi dikola mulundi mulala kubanga tienda ko bantu ndi lukolanga obwongo bwange bukata mbula speed nka ine nemba njideni no fulumya so ndi kwenda njo okutusemia akana nga nine nemba otisa album 10 so dino katika ndi gaite nkole mulundi mulala mfulumya edini erijo tambula no mwaka oja kulira oja kulonchingirawo nemba dine bivulu bija kubawa ndi kulonchingirawo mtown jebete bulanga ndi kutawo launchi ngakoberena kubali kubona domwezi ena kodomwezi katusokere nije tuva je tujoba tuli kusoka na nkoma ena kodomwezi nga 19 ogwe 10 na nkoma chiriwa na nkoma obita bobanga ovaidinda obita musita waja mayuge after mayuge waja nanjira ndala yo paka nanko chiri bujiri so ndi kuida bulanga ena kodomwezi nga binalala omwezi ogwe 10 tulija kubebulanga okukisa ekyebeta fairway ate nenda mufune bulungi fairway ndinandaga ibiri ndikusoka kuncho nkole launch ndeta abantu bange bona abebitibwa bona bena abandese n'abantu abekyalo baide tulonchinge ni obuyire emilyango gigalewo tuingire nesiringi kasanvu ordinary omutwalo VIP tebelija baya mitwalo 10 akufayawe bulanga ate buti bana abo musana kikyo ojokola boli kota abebitibwa kike mujokola era ojja kubembera emisana ndija kweta abembi era babemberemu just no tichija kuba kyasente jaba kyabwerere tujja kuba tola kifiku maiso kitya ti omwembi bwe ndeta kadabada naida asobola kubira mu diume yati amale kuba omusana tujaba bageni jaba bembi banganja kubetanga tuli bageni tuli babiti ba masuti imwe ba Yazid mu nja kuba mubane ne banja akuba kamera boyese ojja kuba mba ojja kuba limbane kamera odaji wo omwana sabola era jokoti ngamusi mugungemye ngama kamera ojaji waba ba timu wayi bakole emirimu ojja kuba musuti tutyame tukube endongo tukine mu amakina abantu bange nsubira abebitibwa banje nabaje okuba okay nga tukomenkeza ku Demus bambi obwire butujireko abantu banje abali kukwenda abaino yetubaire alisera line emirimo egindi ndikwenda kukuleka so bakaki eri abakwenda nadala bafanizibwa bange mbakoba nti ffe tutegeka ino bivulu bino tutegeka oba tulina sente ningi aye tutegeka kwepima buli lobanga oli mubembi kandube nti oli mubembi abatano abasinga mu region moli olina okwepima amaani gotya olina okusooka wa stage nga concert omwaka wabo nayenze ntuuka nabasada ababakola nti banenda baliyo nensonga lwaki abembi bayime bakola concert tibakola nti kweraga tibakola nti ki kubanga ne sente debatamu ebisere ebindi didemo okwira ayirwa nadala lwaki abembi nadala nga butigo oli musoga tijja kuba nti baganda ojo kwirifa bigambo tuweyo ngabageza kabi okubama jo kulwanisa okupinga byokulanga kate basoga baino lwaki mwe kuba maji nadala bembi abasoga omusoga ina alina walira itutumu omusoga ina alina kuba atyo kyonshiba kubera live ndi musoga aye tiri musoga ino nti mama yavaluyi baba no musoga kati omusoga ine mubekalirise tabula fitina aina okuba ne fitina aina okuba ne bizibu nensonga kiba abandi bakukobanga ati oli musoga ino oli kitegera abo balibo era nensonga lwaki nti gano music waife tulwanagana naye atutumuka ayo okututumuka kwayo kuzibu ojo kwesanga ngo Luisi omuntu ali n'olukukubira ku radio nga musoga ino ngate kabira alija kubadere iwa kuleke wabona ngate oli staging nga buti bwen staging by the way ni show je nkoze eri omusoga ino antaire ku show
mu wiki ndala ebyo bireme tijja kubyogera kweno kuba fitina tijikulembeza nze nkulembeza bwenzina kwenda Ssaabasogga ino mu region balimu ayi no mu Busoga kiswika muku tumaliriza tujja kweyongerayo bakubira Abasoga twabaki ekintu ekyo ndino kimaliriza metukole so ekyo tikitutola ku mulamu abakagwa abo babaayo ba fitina boys babiki ayi ate tibatulobera kutambula kube yalemerera okulwanagana n'abe fitina tiwava mu nda ya maamawo nze navaamu nga nduba nti buli kinaida ate idukira buli lwongezaamu noncekinga mwawo nongera okuba omusaada olikolima tikukolima buli lwoncekinga musinga ntambulira evuherere nduba nguli tyemba nakwemba aye ne mbala kuba bankuba mu amaji baniganiga mu bati babona nti kakaluba muku Abasoga twabaki bakubira Abasoga twabaki tuvagano ati kodi mwena Abasoga abatabakaira abavubuka okutwaliza awalala nkoba kodi bana abawagizi baife imwe omukinuka ni mudimbuka ifere tukubye ndongo nze bandeta omubedde mudingo no demasi omuzibu takuba na basi omukugwasinga okodi boigoza imwe abanumirwe enguliko mutuserero lwandongo ni bana banumirwe okumana mutyameni na muwoloma ulire ndongo owansi muitaka DJ konkone ndongo ajifunto oyogero oludi chakona makina otubone nenda kolasi Abasoga ati ndesa kamagumagu nkobe neche kigambo kyo muziki ekitugaita awalala ekindese mana kamagumagu mpaye nichine kigambo kyo muziki ogwe waifa amazima zena soma gwandongo kuchinuka nsanusa abataka kyova mumbona mpuna na magita mfune mwempia wabula kyinamiza okinumyo mwoyo abawagizi Abasoga mubinga abembi Abasoga mutuvuma twawunga kushedo mutukuba mpanda nebivulu ebibede mu Busogo kwemba kwa dema nilwofuna kakisano yemba maine gakunoga esente mwagabira baganda ifeno mwavuruga boyembe ensonga biwana kenzo n'ensonga nibwokobo okunumya biwana palaso n'omukugu ukinumya omwoyo nze kulude masi omuzito Abasoga bene nalina imo kutugobya emiwolo ekyo kinumya omutwe ndwire nayogera Abasoga bewa ife timwenda kutukulankulania muwana bambaliere ife no mwasiga idukira kugufogule ogwali ogwobulambuzi Abasoga babaki abatenda kwekulankulania mwene kisona kiwo bukolobana oweruyi yakusingira wo bambi tuyanziza Cool Demus bali kutuwakaire bambi tijja kuswika gano amwe bali kuba kwa media bambi mujje maisonga mutuwagira n'okuwagira abembi Abasoga n'abembi babona kuba olise iyo gendetako kwa abantu okuva mu bitundu ebindi bali mujje maiso n'okuwagira buli yenta ku channel eno alabira ayirira Cool Demus Omubedhe ndi ku YouTube channel mujje mu subscribing Cool Demus Omubedhe ndi kuti bateta TikTok ndi ku TikTok mujjeyo mu liking ebintu byange mu reviewing Cool Demus Omubedhe nze mwene ndi ni Facebook page eri mu Cool Demus Omubedhe ndi ni Facebook account eri mu final Cool Demus somba sababu sabe mujje mu kola ebintu mu binoneze ku mubone ndongo yange contact yange eri 0779 18 19 chinana na ndala 0779 19 18 chinana na ndala no TV no video ni wairamo akasoka baba kabwaine okay. So ekindi yote bitamu ngojikuba eri ku WhatsApp eri ebitamu neno 07 5 7 ina 07 okay bambi tuyanziza tijja kuswika wano ndi Yazid Yolisigira website ombika daba kali subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos bana tweyagale tujange kwa machina imweni Abasoga mubuke mwibanga ndikwendo ikirize nje cyokuba omusoga okuyiya kwa kibumba mwene ne yagera olebwa kuvuma olukogero olusogo yogerera irala era nendo mwire mu lusogo tindi wakabi otitonkanga ndi wabona lata ife nichabazinga batuogerera batuwalana lw'amagezi kayamba sirusiru ipebebeta abasiru kwima bali wanani yabona kw'omulalu kayiba omusenta kwiwe gwayeta omulalu ife tuogerera usoga mu mawanga ni mu Busoga kuba nikutikere tuliyo n'abanene mama kadago oyo waife wa Busoga ayina tutekeza ni ku lukiiko olukulu ebibuga byakabibi genderwa Abasoga ndide bwa Kampala mbasonkere ku banene Dr. Mukawala pulana wensi eno otakumagogo wafufa n'abandi abekweka nambala Yusufu we bale butekweka onkobera kaga woti tubulira olusoga balutambuza ndi Busoga ndogera olusoga
niwo nvumati kweka yenvwira kwenatensaba nti tutumula olusoga mukagoyida nakulega nikunkabida busoga